Ulutsitsa ngini msakade. Tishumayelo ngwane. Ngesintu. Uletha umusa amukelwe simelane lokubingelelako. Ngihamba naye enhlakanipho Nzimanze. Ngumtukulu wamkhumbi Ncamphalala. Lichawe lethu liselalala. Siyabonga ngwane kuthola lithuba lekuhlala nawe. Siyabonga kakhulu nakulabo labanye labatilandzelako tinshumayelo tesintu. Tinshumayelo tesintu ngwane tiyashumayela. Fundza kwehlukanisa umuntu loshumayelako nalofundzisako. Asifundzisi la siyashumayela. Mhlambe ngekuhamba kwesikhathi nasesibona ukuthi sebaningi labaphendvukile. Siyabe sesiyabuya ke enhlakanipho nyalo sesakha luhlelo lapho khona sesiyafundzisa khona ngoba umfundzisa umthini umuntu lo hamba ubhekele kanzi lemfundiso yakho ibhekele uthini. Yini ungamshumayeli lo muntu athoguquka abukele bese kuyamfundzisa. Nitawukhumbula ke maswada kithi ukuthi sine sithi inshumayelo tesintu asishumayeli ngobe sesibone lokubi lokwentekako. Sishumayela noma ngabe kuhle. Kepha sishumayelele ukuthi kungaveli lokubi lesishumayela ngako ukuthi kubi ke lokho. Ngicela kuphinza. Asishumayeli ngoba kukhona lokubi lesikubonile. Nobe kungaba khona kepha kusiko lokusukumisile. Sishumayela ngoba sifuna ukukhuta lo lokubi ukuthi kungenteki. Ngoba sentani sifuna kuvikela lokwethu kuvikele kwakena. Asesihlale phansi enhlakanipho namhla sikhulume ngana insinza bentshatsi. Niyakiyo ke nini? Nisentayibona. Ithini nifika kuyo nibe seniyaliwe ngayo. Umntwana wangephandle. Hey! Yasuka. Ukhona lo mntwana lona lokhanza kokuthi ngalobuthe bendlela yemshado noma ngebuthe bendlela yekuthandzana nobe ngebuthe kwendlela ye relationship akaveli ngeminyango wangesekudla uvela ngalomnyango wangesencele lesikhathi futhi angaveli avele sekuvele sekonakele izinto ngathi avela yena wangephandle. Ngicela ukuchaza ukuthi sisho ukuthini asithi umntwana wangephandle. Ngiveta abantu lababili la. Ngicela kumveta nangisisina ngilothandzana nelijaha noma lothandzana nababe noma lothandzana nendvodza kuya ngaye. Lese bathandzene nje isikhathi lesithe bayathi bona ukuthi sinebantwana lababili. Lesinabo futhi naye lo unababili bantwana la nabo emhlabeni ngilabami. Vumbu umntwana wangaphandle. Ngisho vumbu mina. Ngilesi ukukhuluma ngayo. Ngicela kuveta make lo semshadweni lo shadile, lo wenzile lo semendweni. Behlukanise kabili ushadile lo mnyu semendweni wenzile. Kuyatiwa la emendweni ukuthi bantwana labakhona labatelwe la khaya la basihlanu babe ngamkhanzana emntwana munye ulaba le naye noma ule ekhabonini. Laba labasihlanu labatiwako nalona lawa ngamkhanza lo sho ukuthi sebasithuba vumbu wangephandle. Nango lo mntwana sifuna sikhulume ngaye namhla. Niyaladi imsizi lekutalwa ube ngumntwana wangephandle. Ngibani langasukuma athi ngiyakuva mntwana ebantfu ngiyayiva lenkulumo yakho leyo ngobe nami ngiyadada ukuthi ngavumbuka emhlabeni ngaba ngumntwana wangaphandle. Batalwa labanye abantu la ngaphandle kepha umntwana wangaphandle uyavumbuka. Ngicela ukuyiphinza lenkulumo ngoba ngenteka khona lo tayivisisisa nase ngiyiphinzile. Batalwa abantu ngephandle kepha umntwana wangephandle uyavumbuka nje vumbu. Shosa kahlelo. Nalendlela laqhamuka ngayo futhi kusetawuliwa. Nalempilo yakhe futhi isetaba ngumgiqigiqi. Ayisiyo letawubalula leni ngoba kulukhuni kuba ngumntwana wangephandle.
bathi labanye bahlele ematafuleni, bathi labanye bameme bobhaki baye etikolweni bawukhuluma singisi, wena usuke ufihliwe la khona umntwana ongaphandle. Labanye manzi balala nzambama badlile, badle ngisho nema-chocolate, badle ngisho nemaswidi, nakuphela inyanga bayathi uyahola make uyahola babe, lo babe loholile akunamali lathi ayikhokha na umntwana ongaphandle leni ngoba wangephandle lo. Ngika kusilula kuba ngumntwana ongaphandle. Asiyekele ke ukukhuluma ngaye ngoba kulisizi ngoba nekukhula kwakhe lo mntwana loyo ukhula noma ngabe lo babe wakhe bekamnaka amsita nasetintweni kusina sekufika isigaba nangabe wesifazane sekutsoya emntini yalo iba khona lenkinga kokuthi sitamhambisa simthinta hanjiswa ngibani njani leni kuphi leni ngoba ngumntwana ongaphandle. Lo mnyabe nayo lenhlanhla yekuphila, abe nayo nesibusiso senhlanhla yekuphila khona lo ngivile, abe nalenhlanhla yesibusiso sekuphila. Tindoda ke timconnectele nje kahle, athi nangafika lapha eminyango ukuthi nyalo sengiyewela nyalo ngiyemtini noma sengiyewela nyalo ngithatha intombi ngibuyisa ekhaya sengakhala ekhaya lami, ime indzabe ukuthi umntwana ongaphandle babu wakho unemfati le, wena wawufihliwe. Lo mnyabe nayo nalenhlanhla kokuthi angafihlwa gcina velile, akhanze ukuthi uvelela kumake lese ku stepmother lo ngathi nsi lo tayenta lempilo yenyukele mbamba nyukele nje ngenzaba yithi umntwana ngaphandle. Nginembuto sengiphethe, sike sicabange yini ngalabo bantwana labo, ikakhulu kathi thine besilisa naba bantwana lokhanza ukuthi bengingakaconzi angathi nami ukuthi kwentekeni. Lo munye ukhanze ukuthi nawubukana lesigaba sakhe lo muntu sigaba lesihloniphekile ukuthi vela ngaveta ukuthi yathi sengemithisile lengaphandle. Lo munye nawubukana leminyaka yakhe athi khanze kungazuthi ngathi sekutaba lihlazo nalothi ngambe ngiyoveta ukuthi yathi sengemithisile ngephandle langibuka leminyaka yami ukuthi seyinganani. Lo mnyana akabuka iminyaka lahleti ngayo la emshadweni acabanga ukuthi lendlela sengihleti ngayo la emshadweni nangaveda senginemntwana wangaphandle kungaphidlika lo mshado lo sowuphele 20 years kubo kanye kanye. Siyayisa imicabangeni lo mntwana lo, siyamcabanga lo mntwana wangaphandle lelese ngimvedile ngikuphi vele lokungiko lokukahle. Lo mntwana ngaphandle kukahleni kokuthi ngimfihle angadiwa nje sanhlobo, amana tiwe ngimi mhlambe natsatse wethu mhlambe nemnakethu nekuyabona baba nabanakabo thine lesavele satalwa sabana bosizi kuphela kwathi munye walabo tsatse wethu naye ngimethemba ukuthi lona ngayifihla imfihlo yami kwathi yena noma vele kufuna umthatha nje umbeke la umthini lo laceleni nangu makhonjwa ngenhloko nangu lekufanele ukuthi umtshele kephunga ngibangala ngesencele phela ngamkhombi ngala umuntu wesifazane akabi ngesekudla sendvodza noma ngani yahamba nesitolo umuntu wesifazane nje akabi ngesekudla sendvodza uba ngesencele nang eceleni kwami makwasekhaya ngisho nangi mina ngisho ngani nangithi ngisho ngoba lifakwa ndambikela ngimthini kokuthi hey sekonakele ngephandle ndambikela ngimthini ngifuna kumtshela ukuthi ye wena sengithola umntwana wemfana lengaphandle wena unaye kepha sengimlamisile lo mfana ngumntwana wangephandle ngikuphi lokungiko ubinza ufena naleyo mfihlo yakho le lo mntwana kumshiya kuphi noma ukuthi umbikele noma ukuthi uthathe lo mntwana uthathe nalo nina uhambe uyobafunela indzawo noma ubaqashele na ubaqashele lemqashweni kuyaze kube nini afunze vele afunze ezikoleni ntakani okusho kepha kuyaze kube nini angifihliwe leli kusasa lakhe lithini yena ngaye njengoba angifihliwe nje uyalicabanga leli kusasa lakhe njengoba angifihliwe ukuthi leli kusasa lakhe lithini yena ngaye ngoba umntwana ongaphandle lo ufihliwe ngeke vele azavetelwe ngephandle siyithini indzaba yalabantwana la
siyithini indzaba yemntwana wangephandle siyabaveta sibabuyisana ngoba vele kukahle kubinziwe nje bangaveli ngoba yeyi kumadima la nobe cha kufuna ekugcineni konke ekugcine kukhulunyiwe umntwana ngaphandle simthini umntwana ngaphandle nanga umbuto ngikhuluma kulaba nabo ngikhuluma nakulaba labasetawuba nabo angeke ngiteke indzaba la utokhanza khona ukuthi lo mntwana ngaphandle sotelwe ngilomake la khaya maka lo wenzile vele lo lotsholiwe wagidza nemtsimba uyamtala yena umntwana ngaphandle ngesiswati cha kamntali balakhaya noma ngabe lesibongo ngesibona lesi siyifokona lesi kanzi la inhloko takhona tinemaqanza leyifokona walakhaya leni wangaphandle kepha sowulethe esitini lesisha la ngiyabonga emsakadwi